nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yacu. Muri rino somo rya 39 tugiye kurebera hamwe icyitwa passive voice. Yego. Lektion 39. Lektion 39. Passive. Nukuvuga ngo ni Teil 1 cyangwa se igice cya mbere. Tuzareba n'igice cya kabiri. Passive voice part 1. Urugero, in Rwanda wird viele getrunken. Mu Rwanda icyayi kiranywebwa cyane. Mu Rwanda icyayi kiranyobwa cyane. Muri kumva ko icyayi nicyo gikorerwaho igikorwa. Dieses Kleid muss gereinigt werden. Dieses Kleid muss gereinigt werden. Iyi kanzu igomba kugira ute guhanagurwa. Das Mädchen rollt den Ball. Ni ukuvuga ngo umukobwa ari gusunika cyangwa se asunitse umupira. Der Ball wird gerollt. Der Ball wird gerollt. Ni ukuvuga ngo umupira noneho urasunitswe. Murabona ahangaha ni active. Ni ukuvuga ngo ahangaha das Mädchen rollt den Ball. Iyi nteruro iri muri active. Yego, active voice. Yego, iri muri active voice. Noneho muri passive turavuga igikorewe igikorwa. Der Ball wird gerollt. Umupira urasunitswe. Yego. Wann benutzt man passiv? Ni ryari umuntu akoresha passive? Wenn der Täter nicht bekannt ist. Iyo uri gukora igikorwa atazwi. Yego, urugero, unser Geld wurde gestohlen. Amafaranga yacu yibwe. Wenn der Täter nicht wichtig ist, mu gihe uwakoze igikorwa atari ingenzi kumuvuga. Urugero, in der Nähe wird ein neues Einkaufszentrum eröffnet. Ni ukuvuga ngo bugufi bwacu, in der Nähe, bugufi bwacu cyangwa se hafi yacu harimo harafungurwa irindi soko rishyashya. Wenn der Täter allgemein ist, mu gihe uwakoze igikorwa ari rusange. Yego, urugero, in Deutschland wird viele Schokolade gegessen. Mu Budage shokora ziraribwa cyane. Ni ukuvuga ngo ni rusange, ntabwo ushaka kuvuga ntabwo ari umuntu umwe, ahubwo ni ibintu biri rusange. Yego, abakora ibikorwa ni rusange. Wenn man einen Prozess beschreibt, mu gihe umuntu arimo aravuga iki process cyangwa se uburyo. Das Wasser wird gekocht. Das Wasser wird gekocht. Amazi aratetswe. Yego. No kuvuga ngo Vorgangspassiv. Vorgangspassiv ni passive ibivuga ibintu biri kuba, process. Yego. Iyi ni formule yayo. Ni werden, dutondagura werden. Yego. Tugateranyaho participe perfect y'iki y'inshinga. Hanyuma tukaza kuri Zustandspassiv. Zustandspassiv ibivuga noneho igikorwa kiri kuba aka kanya. Yego, ni passive ibivuga igikorwa kiri kuba aka kanya. Dukoresha sein tugateranyaho participe perfect y'iki y'inshinga shingiro, for verb y'inshinga shingiro. Yego. Das Vorgangspassiv. Das Vorgangspassiv. Das Brot wird gebacken. Das Brot wird gebacken. Ni ukuvuga ngo umugati uratetswe. Umugati uratetswe. Backen ni ugukora ibintu byose bigira ute biva mu ifarini. Kubakinga, murabyumva, kubakinga. Das Auto wurde gewaschen. Ni ukuvuga ngo imodoka yagize ute yogejwe. Imodoka yogejwe. Wie bildet man passive? Ni gute umuntu yubaka passive? Reka tubanze turebe muri active. Simon cyangwa se Simon schließt die Tür. Simon schließt die Tür. Ni ukuvuga ngo Simon ari gufunga iki cyangwa se ari gufunga cyangwa agiye gufunga urugi. Noneho nituza kubishyira muri passive. Nitubishyira muri passive, uru rugi ni rwo ruza hehe? Ni rwo ruza kuba nka subject mu nteruro yacu. Die Tür wird geschlossen.
urugi ruri kugira ute ruri gukingwa. Yego, holt morgen seinen Onkel ab. Ejo azajya kureba nyirarume. Seine Onkel wird morgen abgeholt. Nukuvuga ngo onkeri we azazanwa ejo. Abholen twarabibonye. Abholen ni nko kujya kureba umuntu, urugero nk'umuntu yavuye i Kigali agiye nk'Irwamagana, ukajya kumureba muri gare, kumutora muri gare. Yego, rero ejo azajya gutora nyirarume we. Nyirarume we azatorwa ejo. Der Mann unterschreibt den Vertrag. Umugabo arimo asinya kontra cyangwa se amasezerano. Der Vertrag wird von dem Mann unterschrieben. Kontara iri gusinywa n'umugabo. Ahangaha ni igihe cyose ushaka kuvuga der Täter, ushaka kumushyira mu kiganiro, cyangwa se uwakoze igikorwa ushaka kumushyiramo, ukoresha rino jambo von. Yego, von niryo rigaragaza uwo muntu. Ahangaha ibihagarariye by. Iyi von ibihagarariye by. Ni ukuvuga ngo rero kontara irimo irasinywa n'iki? N'uyu mugabo. Yego, dieses Medikament heilt die Wunde. Ibi binini bikiza igisebe. Die Wunde wird geheilt. Ni ukuvuga ngo igisebe kiri gukizwa, cyangwa se die Wunde wird durch dieses Medikament geheilt. Ni ukuvuga ngo igisebe kirimo gikizwa n'iki? N'ibinini, na bino binini. Igisebe kirimo gikizwa na bino binini. Yego, tuzana no kuri Zeitformen. Tuze kuri Präsens. Wir fragen unsere Eltern. Turi kubaza iki? Ababyeyi bacu. Unsere Eltern werden gefragt. Ababyeyi bacu bari kubazwa. Ni ibintu biri kwa kakanya. Startet den Computer neu. Aristatinze cyangwa se yongeye gucana mashini ye. Nitubivuga muri passive turavuga ngo der Computer wird neu gestartet. Computer yongeye gucanwa bundi bushyashya. None tuze kuri Präsens. Yego, ni ukuvuga ngo iyi ni formule yo kugira ute? Ni formule yo kuvuga passive. Yego, ni formule yo gushyira interuro muri passive. Ni werden mu gihe turi muri Präsens. Mu gihe turi muri Präsens ni werden tugateranyaho participe 2 am Ende y'inshinga. Tuze no kuri Präsens. Wir fragten unsere Eltern. Twabajije iki? Ababyeyi bacu. Noneho tubishyire muri passive. Unsere Eltern wurden gefragt. Ababyeyi bacu barabajijwe. Startete den Computer neu. Yacanye mashini ye bundi bushyashya. Der Computer wurde neu gestartet. Ngo computer yacanywe bundi bushyashya. Ni ukuvuga ngo iyi ni formule yo muri Präsens iri gushyira interuro muri passive. Ni wurde, utondagura wurde, hanyuma ugateranyaho participe 2 y'inshinga am Ende. Tuze kuri perfect cyangwa se past perfect. Wir haben unsere Eltern gefragt. Twabajije ababyeyi bacu. Yego, noneho nitubishyira muri passive birahinduka unsere Eltern sind gefragt worden. Ababyeyi bacu babajijwe. Hat den Computer neu gestartet. Der Computer ist neu gestartet worden. Ni ukuvuga ngo iyi ni formule yo guhindura interuro muri passive muri perfect. Ni sein, utondagura sein, ugateranyaho participe 2. Yego, hanyuma ukaza kongeraho worden am Ende. Biri kumvikana. Worden iza kuza am Ende. Tuze kuri Plusquam perfect. Wir hatten unsere Eltern gefragt. Twari twabajije ababyeyi bacu. Unsere Eltern waren gefragt worden. Ababyeyi bacu bari babajijwe.
Er hatte den Computer neu gestartet. Yari yacanye mashini ye bundi bushyashya. Den Computer war neu gestartet worden. Ni ukuvuga ngo computer cyangwa mashini yari yacanywe bundi bushyashya. Ni ukuvuga ngo ahangaha muri Pluscuamperfect iyi ni formule yayo. Ni war tugateranyaho participe zwei tukaza guteranyaho worden am Ende. Yego. Tuze kuri futur 1 cyangwa se muri future ya mbere. Wir werden unsere Eltern fragen. Tuzabaza ababyeyi bacu. Yego. Unsere Eltern werden gefragt werden. Ababyeyi bacu bazabazwa. Er wird den Computer neu starten. Der Computer wird neu gestartet werden. Computer izacanwa bundi bushyashya. Ni ukuvuga ngo muri future ya mbere iyi ni formule yayo. Ni werden, yego, tugateranyaho participe zwei y'inshinga, hanyuma tukaza guteranyaho werden am Ende. Noneho hari igihe dukoresha passive na modal verben. Yego, mit modal verben. Der Mechaniker muss den Motor reparieren. Umumekanisiye agomba kugira ute? Agomba gusana moteri. Dukoreshe passive. Der Motor muss repariert werden. Ni ukuvuga ngo moteri igomba gusanwa. Der Motor muss repariert werden. Moteri igomba gusanwa. Iyo twakoresheje modal verb, ni ukuvuga ngo niyo yine dutondagura. Ni modal verb itondaguye tugateranyaho participe zwei hanyuma na werden am Ende. Yego. Ndabashimiye cyane. Ich danke euch sehr. Kanda subscribe hanyuma usangize inshuti zawe izi video. Icyifuzo, ikibazo cyangwa igitekerezo ubyandika hasi muri comment kandi ndajya mbasubiza rwose. Tschüss, auf Wiedersehen.